Voine October ni li kumsang ni somni pathum ni lai ni ani a inzawain chibaile vekule MLA RK imo in Home Minister ne na lom thua soye TMB report ina atarlandanin sagol ben SC MLA Rajkumar imo singh chuan Ministry of Home Affairs chu Manipur zirlai no pangpani tha chui chwale manchung changa fakin Manipura CBI te rang takan ron lo wangin CBI te chuan Lamka atangin poi khoi to te an man thole NIA point Lamka district atang vekin miman an nei te chu lom omati thu kan thu don na chuan atar langa MLA Rajkumar imo singh chuan hengku ki sipai te hi Myanmar atanga ron lutin India be an tum thin thole chumi tan chuan poisa le ral thuam ba ka volunteer tur te po an zon thin thu asoi ni in kan thu don na chuan atar lang RK imo singh chuan Union Home Minister ne na ale khathona chuan Manipur mi pui chu achunga anlom thole Home Ministry malak na wanga tun naya Manipur state malak na sangshanga tepo Manipur mi pui te chu anlom thua soibok ani MLA chuan heng poi khoi tu te chu kotin zirlai pani te ruk bole tha anni chungchanga anin nam noi nge ni ti finfia na an nei chuan an chunga action na the angbiralak ani tur thu atar langbok tin Manipura helpol sang te Myanmar atanga state ron ti boy tum tu telaka po na sale zwalin beipui an thak tur thu MLA hian asoi tel bok ani RK imo singh chuan Home Minister ne na ale khathona chuan heti hian aziaka thanga zet Manipur boy chungchanga ramdanga tanga helpol te hian state ti boy konga hian ma an lo lak na satzia thu chu mitinin an sheto a mani lokpo khan Canada Asuri Khwa North American Manipur Tribal Association hotupa lian gangte chu Khalistani terrorist nen gurudwara a inbiak na an nei thu news sangshanga tarlan ani to a hengmi te hian an tum chu India ram ti buayani RK imo chuan Central Sarkar chu dan lawa Manipura lut te dap chwa chungchanga deadline an pek to chu nakum March thla thleng po seisak anni chu lom omti in Mizoram lut te ro chu check mu mal lo anni a hlau thu soin Mizoram Sarkar in biometrics khona tum lo wangani ati heti rual hian Home Ministry chu MLA Rajkumar chuan Mizorama Indo Myanmar border chu fencing wat ani theinana mala turin angen thu kan thu don na chuan atar langbok Gauhati High Court in CBI te chu mei te zirlai thattua pu te ninga chung kol a phalsak Notice News ina atarlandanin Assam Khopuya Special Court chuan Central Bureau of Investigation CBI te chu mei te zirlai pani ruk bawa tha kheisa mi pali mante ninga chung kol andil na chu apomsak heng mirin hlel pali zinga hian meichia pani telin Lamka district atangin October ni khat khan man anni a heng mi pali court ma in lan ti hi paumin lun haukip esmal son haukip ling nei chong bai te kuki le tin nei ling hen thang te anni a tarlan to angin CBI te chuan October ni khat khan mi paruk an man zinga mi pani te chu kumtling lo anni Mei te zirlai pani te chu July ni rukhan chin shat lavin an bawa September thatira sarkarin internet mobile service an chunzom le khan heng zirlai pani te ruang hi social media shanga ron viral zuin Imphal Khopuya chuan pol shang abikin zirlai te chuan hetwal thana dulo na lantirna an nei wangin boruak po aso sang le man le a chu wangin curfew te le internet mobile service te po ti nuna ti tople anni a dulo na lantir na hian zirlai somnga chuangin hliam tuarin Imphal Khopuya damdoin shanga te dalu anni NG lun kip gen chuan NIA ten seimin lun gangte an manchan an soi India ram state phya rukna ai nam noya an pu chu thudik lawani ti in seimin lun gangte chu private school zirtir tu ve mai ani thu soin NIA ten meite miswal PLA sipai ni bok moirang dem anan anman chungchang mi puite su khlek hruai pen tum na mai ani ate bok NG lun kip gen chuan athu soizel na a India khwale tui kan ni angin hetianga koki mi puite chunga diklo taka chet na hi an ngai thiam theilo thu soin sarkar lai pui chu darkar somli paria chung hun an pek thu soin Union Home Ministry to Central Agency pani CBI le NIA te chu heng an miruk bote chwa wat tura thupe turin an chia tir thu asoyani darkar somli paria chunga sarkar lai pui ain rol loni chuan October ni nga tangin Sadar Hills Kangpokpi district a chuan tiamchin omlo total shutdown ni ani tur thu asoibok ni in kan thu don na chuan atar lang
Lamka district a shutdown chuan nun phung pa ngai ati khai lakhle Lamka district pumpui tribal mi tamjok chena chu kuki pol sang ten kuki mi panga NIA le CBI tang kopten anruk bodu lo na lantirnan total shutdown an kalpui chu Thopal ho le ni in the Hindustan Times chuan atarlang Central Bureau of Investigation CBI team ti chuan heng mi panga Paumin nun haukip Esmal son haukip ling nei chong bai te kuki le tin nei ling hen tang te chu meite zulai pani ruk bole tha chungchanga rin hilaman anni a heng kuki zo community mi panga te chu gauhatia special court ma lantir ni in anlaka evidence national agency ten an nei hi a thatok anti wangin CBI custodia ninga chung shen turapek anni a National Investigation Agency NIA po in karmasa in rini khan Myanmar le Bangladesh beisa mi pakhat seimin nun gangte chu India ram tibuai tura phia ruk na a ai nam noi ti wangin anlo man to bok ani kuki volunteer pol sang te chuan heng mi panga te hi man ni lovin ruk bo ani jok wangin National Agency te chu arang the angbera chwa turin an nge na hemi chungchanga hian heti hian Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan press release an siam CBI te heti khoparanga an che thei chuan engwangin nge thali nga lai kal to a kuki meiche pani pong swale tha te mi pano pangkum sari mi le anu ambulance hal humte kuki tlangwal alu sa abun tele case dang tam tak te hi voini thlenga thil ti swal tu te man an lani lo hi engtin nge CBI le NIA te hian anin soifia don ti in thuchwa an siamani Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan NIA ten an man seimin nun gangte chu engma criminal records la nei lo le Lamka le Bisnupur district in Karkhwa kwakta a private school la zirtir tu ve mai ni in Manipur buaina khan Lamka lama an pem thu an soibok ani Kangpok pia kuki pol pakhat the Committee on Tribal Unity ko tu po in thuchwa siamin NH37 a emergency shutdown kalpui antum thu antar langve ngal bok NH37 hi Manipur khopui silchara tanga kongpui mo tak ani the Committee on Tribal Unity ko tu ten National Agency pani te chu an mi ruk bo te chwa wat tu le Kangpok pi mi sathang kip gen an man po chwa turin an phut ani Committee on Tribal Unity ko tu roi tu ti chuan hetiang hian press release siamin darkar somli pariat chunga heng kan thil phute a hian central sarkar arunin rol lawani chuan Kangpok pi district chu tiam chin omlova shutdown aniang anti ni in kan thudon na chuan atar lang bok heti lai me khian Manipur Chief Minister chuan heng National Agency pani CBI le NIA ten an man hi kotin finfia na thatok an nei chuan shemna na thei angber khailum capital punishment thlenga pek an ni tur thu alo soi to bok thamasa a September ni somni panga khan meite zirlai pani kumsomni a upa phijam Hemanjit Singh le kumsom pasari meicheno pangte ruang thalak chu social media adar chiama he thalak darwang hian impala chuan heng zirlai pani te ruk bole tha du lo na lantirin mipui an pungkhom na salhe a abikin zirlai sang chuang an pungkhom ani he thalak hi adik nge ni ti ero the Hindustan Times chuan finfia na an nei lo thu antar lang bok Manipur police te chuan heng meite zirlai pani te hi Manipur buaina anan chin bangin tal buain ruk bole tha an ni zui ani an rin thu an soi Manipur hi tarlan to angin mei ni thuma tang khan nam pani ting kara buaina achwaka he buaina achwa chan chu Manipur High Court in meite te tribal status apek du lovin tribal tin kongzo na anne tanga chuak ni in mi za som kwa pariat donin nun na an chan to a mi sang chuang in hliam tuarin mi singa donin in le lawan chan to bok ani ground report ngai dan lak na landanin dikna zon pek chungchanga thilfil lo a om zo tribals nam sang te chon Manipur state buaina angong banga buaina chi sang chinfel chungchanga thunei tu te lama tangin thilfil tok lo a om ti thu chu ngai dan tlang lon ani a Manipur Chief Minister Biren singan social media a thu chwa meite zirlai pani te ruk bole thatu te chunga shemna pek tum ani chungchanga zo tribals te chuan me ni thuma tanga vo in ni thlenga kuki mi te chunga meite mi swal te che dana in nam noi man an la om thom an shat lo wangin Manipur Chief Minister chu heng te hi soifia ve turin an phut Chief Minister Biren Singh adu lo tu ten Lamka a poster siamin
drugs lot ti antar Manipur buain zia lam alapan theilo lai mekin social media lama chuan nimin pia October ni khan Lamka district khochen khata chuan Chief Minister Biren Singh poster tar ni in drugs lot ti zia ani thokan thudonna India Today notice chuan atarlang Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF spokesperson Ginza Wazong chuan India Today notice tenen anin biakna ti hiana soya Kuki tilaka hian thil thleng rap thlak tak tak a oma martlang walu tan chungchanga innam noile mo phurtu ber thalak po social media a thedar choi ni a mase Manipur sarkar hian vo inni thleng hian malak na la nei lawa apani na chuan mi pano pangkum sari mi le anu ambulance chunga halum anni tele pong swal le twal thana case dang tam tak a oma henga te hian nga tinge CBI chuan malak na an nei velo tuna meite zilai pani te thattua puin kuki mi panga te rin helwang rungotin anman le city in ITLF spokesperson Ginza Wazong chuan India Today notice te chu ashil ani CM Biren Singan do the dar to te luman an nei tur thu asoi Nimin Khan Chief Minister Biren Singh chuan do the dar to te chunga na taka action lak atiam thu soin luman po an ne ni ti thu Wari Singbul Network chuan atar langa mi tunge ni ti la shat lo chuan Imphal khopuya motor lian tak tak somni somthum ralte chuan manro lian pui an phur tho social media upload in heng manrwa ti platinum le uranium te lei chuan torani ti in a posa heti lai hian Chief Minister Biren Singh chuan Facebook page a video viral chu postilin video ve ka chang le tin chung manrwa te chu tona lamfil dila nokrun lang floating biomass ten fine tur ani ti in kan thudon na chuan atar langa he noktang wang hian ruwa asur tam deuh chuan lamfel khwale a chevela tuilian om thin thu a soitel bok Manipur sarkar chuan kumlinga kalta tangkhan lamfel dil chan chwa na hi an lo ngai to abaka tuilian a thlen thin wangin kumkal ta tangkhan he project hi boy pui alo ni to ti in Chief Minister chuan a soibaka tun nai loka he work order hi pek chho ani angin heng manwa te hi anron phur thlengani atibok heng thudiklo social media adar wang hian mipui tiral khela mipui thinrim chuan heng manro thar man to tak tak te hi anhal chedu mayang ti in Chief Minister chuan a soibok ani hemi chungchanga hian he thudiklo border to man chwa konga police te le cyber lama mithiam te puiturin mipui te chu asom rualin man chwa na a puitu te tan lo man ombokang Chief Minister chuan atiani Patiala Court House in Seimin Lungangte CBI te kuta aniria dang kol phalna pe Patiala Court House Delhi chuan nimin October ni thum khan thupek siamin Seimin Lungangte Lamka district atanga India ram ti buai tuma phia rukna in nam noya anrin hel chu NIA kuta aniria dang kol theina thupek hi achwa thu ani chuan atarlang tun pathianikal ta khan he khot vek chuan Seimin Lungangte chu NIA te kuta ni ni kol phalna alo petoa mase nimin lama ko thu chuak chuan Seimin Lungangte chu NIA te kuta nirya dangkol phalna hi aron pele tani he Patiala Court House chuan NIA hotu te chu Seimin Lungangte ukil te hena FIR copy peturin asia tirbok ngangte hi Patiala Court House chuan au kilte chuan ni khadan zela NIA custodia omchung hian anmu thei tho thupek a chwa bok ani NIA te tanga thu chwaina soidan chuan kota hian ni som chung kol andil na an thelu thon soi angin nimina kot thu hi aron chuak thalle ta ni inan soi Federal Investigation Agency chuan Seimin Lungangte laka case he anti-terror law the Unlawful Activities Prevention Act UAPA dandang te mangin an theluta sumoto case NIA te chuan July ni som pakwa kumsang ni somni pathum khan Delhi anlo register to bokani investigation kallai mek atanga landanin Myanmar le Bangladesh beisa helpol chen khatile India rama helpol chen khati chuan India ti boidan tor phiarukna an kalpui mek thu soin namsang sang omte po India be tora anti thuan soyani chumi tan chuan heng terrorist group te chuan sumle pai tam tak te ral thuam le amulei nan te volunteer te pek atan an sen thin tho an soibok heng pol ti hian notice a state sang sang abikin Manipura buaina cho chwa an tum tho tarlan ni in investigation hi kalpui mek anibok ti thu NIA ho tu te chuan an soye khati zong kha tun tumata na kan han ti chwale thei te chu ni e